lumutan 500, yan to ko nga kwarta. Kwa, adating niya awat mo kanya kawantin niya, awat mo kanya 40 piso. Apo! Apo! Matangnak man! Matang apo! Awan tao. Apo! Anya? Apo dati Nova yu? Adda, mano? May sakin, may nga piatos. Adda, Kin magic sarap man apo. Man may isa? Siyete. Nyapay. Kin Nesty. Man may isa tin Nesty apo. 27. Tamay sa aroy uyon. Duduwa ko yun, oh. O ta duwalatan. Ngayon na muna sa bali nga juice. Okay atan apo. Nyapay. Kin shampoo apo. Oh, mano nga shampoo. 5 almulim. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nyapay. Kin Ariel apo. Ano Ariel? Ano natin yun? Awanan. 1, 2, 3, 4. Oh, ino matoy. 17 may isa. Plakpak pa lang sa dahil tilikod mo. Kataduga tangon. Sige apo. Ganda mga mantika. 70. Napudo iti tiyandaan nyo. Gatang mo. Nagad mo gamin ti aggatang nga sumingit. So nga ro. Gamin unay gatang nga nyapay. Atapay ni apo ni mayonnaise gayam. Pagpalaman ko man jay tinapay. Mano, ati aminon. 1, 2, 1. 3, 4. Oh, pat atoy. 1. 20 may isa dita. Agalugayam ti customer mo apo. Yun ado talaga ah. Kina. Pintas taglako. Ay katon Lalo no ipautang mo ko ma'am amin dahil talakom kanya kapo. Mas lalo na pinpintas ka no ka. Dalitag papautang na di mo magbayad. Mano amin nun apo? Eh na pa sige natang mo duduman. Dito ti apo ni. Jo. Na, woy gin 20 may ate isa atoy. magic sarap. Oh, 7 may sa atoy. Ako sa ata ko nito. 489 ato yun. Sige garda po pakisupot mo na kung maiganan amin. Pwede dito. Ito pagdaman gumatang mo ni. Ano? Dito. Sama pong Mentos. Be, andi yun siya bayad mo ta ko. Tatay na kaya uray ti bayad mo nagadot ti sumarunutan ni batretes mo na kwarta mo nagadin pasupot mo. Makauma kamot makastan. Ang basa pa sa tabi na yada kun apo, inyawat ko kwarta kun 500 dahil diyan uray kar suklik ko. Kwa, adating nyawat mo kanya kawantin niyo awat mo kanya 40 piso. Awan ti intutod mo kanya iyawat mo. Tatay na kaya uray ko nagadot ti tao nga kwa sumarunot ta igid mo ni. Anya lumutan 500 diyan ko nga kwarta. Awan ti intutod mo kanya. 500 agpaiso apuhan na kagunulpot adati inyawat ko kay mga 500 isungar nga itay nakpay itoy ta uray kay suklik aha mo madlang yaw awaten. Ay na, hindi namin sa tretres ti kwartam datay bagaman nga 500 ti kwartamon. Ay apo niya kayo maglakon talaga nga awan ti kwayo. Hindi na minsan tretres ti kwartam datta 500 bumat nga to ti bagbang makwartamon nakadulbod ka umatang mangmalmalas ka ti business talaga nga kwa. Ay tanga itsurang ko nagpintas ka nga darogas ka. Ore kitaan nyo dito pag kabilang ti kwarta yo apo adati 500 dita ta 500 nga talaga din nyawat ko itay nga buo. Hanak nga gululbud apo, hanak mot nga panerpyoso ta adati nyawat ko itay nga 500 dita. Apo antak mararamidon nga ulbud mot aya. Nagkaro kayong mut unay nagsari-sarita mo ton. Kitaan nyo ta pagkabilang ti paglakwan nyo. Kwa kayo ulbod nga tao. Ni? So ito yung kwartam. Wan, dahi tati kung kunakon, buo nga 500, tinyawat ko kanyam itay, apo. Tuhan yung unay mo nga palpalaluan ti agsarita, tinasakit. Ay, pasensya ata, nagaduti kwa, sumit-singit ka mga minga, nagaduti ka tangam, pirandra lang ti gumatang kwa, nagagata. Masaksakta mo ti riknak, nagdengdengag dagita, nakalalas nga ibagbagayo kanyak, nakaro kayo unay. Bakit mo ata, siniti ka na kilas nga kwa, sa gumatang kapos.